I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u prvu epizodu Head Soccera. Danas ćemo malo isprovat naše igrače koje sam ja sakupio iz Južne Koreje, Kamerun, Nigerije, Amerike, Brazila, Engleske, možete drugačije, Nizozemske i svemira. Idemo prvo od Južne Koreje pa sve do svemira, koji su nam bolji. Igrat ćemo kako god, znači, kojim god uslovno bilo. I sad da vidimo koji nam je najbolji igrač. Koji budu, znači, najbolji igrači, ti će ići u sljedećoj epizodi na finalu. Ne! Aš pravom, brate, mili, neće. Odlično. Ne, dobar. Ne! Yes, tu. Mislim, ovo što mi se desi. Ajde, daj zadnji gol. Ovo će biti krasno. Haha, ne mogu da vjerujem. Odjela Južna Koreju, Egipat. I ako porazimo ovog, onda ćemo ići protiv ovog, ne znam koji je ovog, ja mislim da je to Meksiko. Zaboravio sam ovog nikako, ne znam. Bug. Njega raznose i date gol. Nikad nisam mislio da će Južna Koreja dat 5 golova protiv njega. 15 sekundi tek prošlo. Ne! Što je ovo? Deset golova Južna Koreja dala. Što mi neće da uzmem? Ha, 12 golova, ljudi, ako tatnemo u svim ovih 30 golova i u polufinalu i finalu, možda otključamo i Italiju. Palačević. Ne vraćam već. Ne mogu da vjerujem. Ajde, pover!
16 golova. Mrzim ove reklame. Pustite me. Sad sam da ovo smanjim, ovo je baš glupo. Ovo mi se ljudi često dešava. Često. Šta? Nisam htio da gledam video, nikakav. Ajde dok smo igrali, ja slučajno kuću. 6 plus 16, to je 22. Moramo još 8 golova dat da bi otključali Italijanca. Mogu da vjerujem, znači ovo mi se nikad nije desilo da Južna Koreja dadne 16 golova. Mrzim. U prvoj sekundi mi dade gol. Meksiko. Ozbiljno, zezaš me. Teško. Yes! To. Još 5 gola. Ne. Još 5 gola, već još 7 golova. Dobro, još 6 gola. Ajde, brate. Kako ovo teško od njega uzeti. Ne, ne, ne. Aj, dobro je. Daj sebi gol. Ne. Sebi. To. Gol. Ne. Ajde, samo 5 golova da tatneš. Biće dobro. Daj sam sebi gol. Daj sam sebi. To. Aj, nećemo uspjeti. Još 4 gola. Tatnemo. U zadnjoj sekundi nemoguće. Vidite ljudi o čemu ja pričam. Kad sad ne pobjedimo... Dobro. Jest. Da smo samo 8 golova još ovdje dali. Otključali bi Italijanci. Ja mislim da je tako. Italijanci. Jest. I ništa od toga. Ajde vidimo kameru. Možda vjerujem da opet susrećemo nekog prijatelja. Sad da vidim da li će biti bolji Kamerun ili će biti bolja Južna Koreja. Sad ćemo da vidimo. Ovo je ono, kako da kažem, power isto, kick isto, sve. Evo da to kažem, ovo je bez pozora. Noga. Ne znam. A ne! Ajde. Ajde, sad ga stikne, nema šanse. Vidio sam poved. Ha, zovem poved, mogu da vjerujem. Prvi put da od nekog uzmem poved. Stigo ga. Šest. Promašio sam.
Ne, sad 100% moram da tkuješ jer... Ne. Ne broji se. Pobjeda! Kamerun. I ako budemo se borili protiv Italije. Evo naš stari prijatelj ljudi. Jel ti bilo dobro protiv Južne Koreje? 16-0 ti dao. Hajde idemo kakav će ovaj biti. Hoće ovaj biti loš ili će biti bolji od njega. Dobar. Ovo to snimno. Sad si ljepši. Ne pojavi se! Ništa. I... Ne, mogao biti go samo da ja to nisam bio. Kako? Sam sebi dao. Ali pogledaj. Pobjeda. Možda će Kamerun biti bolje od Južne Koreje. Možda. A po golovima neće nikad. Jer je Južna Koreja je baš stala golova. Možda u poveri sam sve gledam tako sa svojim poverom da dao. Kao što sam ja ovo dao ku. Italija, slaba si mi. Ne! Sad si malo jača. Pokušaj to preskočiti. Nisam uspio. 4 puta sam samo nekako uspio. 3 nemoj i jedno tamo. Mrzim ovo kad urade. I go sam se. Kako profesionalno. Neš me ti porođi. I Kamerun ide u novo prvenstvo. Znači, Kamerun je bolji od Južne Koreje, ali neće biti bolji od go. Znači, Kamerun. Još neki ćemo to u sljedećoj epizodi. Ako vam se svidilo, ostavite like, pišite u komentarima da li vam se sviđa više Južna Koreja ili Kamerun ili ovo je sve što sam napravio. I stavite subscriber, ovo je možda prva epizoda i bit će još mnogih. Ćao, vidimo se.